Tubahaye ikaze kuri Rwanda Media Platform. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Turaza kugaruka ku makuru hari kuvugwa ku ntambara ya Israel na Iran, mu Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi, Uganda n'ahandi. Ni amakuru agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Ingabo za Afurika y'Epfo ziteguye gusubira kurwana M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo gufunga umuhora wa Hormuz, Iran ishobora kwifashisha imitwe y'inyeshyamba mu guhangana na Amerika na Israel. Mu Burundi, umurambo w'umuntu utaramenyekana watoraguwe mu ishyamba rya Kibira. Hari igisirikare kiri gukekwa kwica uwo muntu. Izi ni zimwe mu nkuru tugiye kugarukaho muri aka kanya hano kuri Rwanda Media Platform. Reka duhere hano mu Rwanda. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Nyamasheke yataye muri yombi umugabo w'imyaka 52 ukekwaho kwiba ibendera ry'igihugu akarimanika mu giti. Tariki ya 21 Kamena 2025 nibwo ubuyobozi n'abaturage bo mu mudugudu wa Bisumo, akagari ka Bisumo, umurenge wa Cyato bageze ku biro by'akagari basanga ibendera ntarihari. Mu gushaka amakuru y'aho ryarengeye nibwo haje gukekwa ko ryibwe n'uwo mugabo, kuko hari abari bamubonye nijoro yasinze, akaba hari hashize amezi 2 ateshejwe ashaka kuryiba. Nyuma ubuyobozi bwaje guhabwa amakuru n'umwana w'imyaka 14 avuga ko yari mu nzira ajya mu murenge wa Macuba akabona ibendera rimanitse mu ishyamba. Bikekwa ko aho mu ishyamba ryahashyizwe n'uwo mugabo. Kuri ubu wahise afatwa akaba afungiye kuri RIB sitasiyo ya Kanjongo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyato Harindintwari Jean Paul yabwiye itangazamakuru ko idarapo rikimara kuboneka ryahise risubizwa ku biro by'akagari ka Bisumo, naho ukekwa akaba yahise atabwa muri yombi. Tukiri mu Rwanda, Minisitiri Dr Mugenzi yasabye abanyamadini gushyira imbere ubumwe bw'Abanyarwanda bakirinda amacakubiri. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dr Patrice Mugenzi yasabye abanyamadini kugendera kure ibikorwa ibyo ari byo byose by'ivangura, ndetse bakisuzuma bakintego yo kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Ibi yabigarutseho kuwa 21 Kamena 2025 ubwo umuryango w'Abisilamu wibukaga ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi. Ni igikorwa cyabanjirijwe no gusura urwo rwibutso bunamira inzirakarengane z'Abatutsi zihashyinguwe zirenga 250. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dr Patrice Mugenzi yasabye Abanyarwanda bose kongera kwisuzuma bakarushaho gushyigikira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ati hari bimaze kugaragara ko hari abayobozi b'amadini bagifite ivangura mu madini yabo. Abo ngabo rero turagira ngo tubasabe kongera kwisuzuma kandi no gufata umugambi nyawo wo kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, kuko umuntu uzaba utatira azahanwa nk'umugomo wari we wese. Igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 cyateguwe n'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, cyitabiriwe n'abarenga 500 bahagarariye abandi baturutse mu turere 30 tw'igihugu. Ingabo za Afurika y'Epfo ziteguye gusubira kurwana M23. Umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Rudzani Mapwanya yatangaje ko ingabo z'iki gihugu ziteguye kongera koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu rugamba rwo kurwanya umutwe wa M23. Yabigarutseho aganira n'abasirikare ba SANDF bari bamaze amezi bafungiranye mu bigo bya Goma na Mubambiro nyuma y'imirwano na M23 yahitanye abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo. General Mapwanya yabwiye abasirikare be ko M23 yemeye ko ingabo za Afurika y'Epfo zabatsinze mu mirwano yabereye i Goma. Anashimangira ko biteguye kongera kujya ku rugamba igihe cyose bazabisabwa. Yagize ati inkuru y'urugamba ivugwa n'abari ku rundi ruhande kuko baba bayizi, barabyumvise kandi barayihamije. Nibiba ngombwa ko dusubira mu mirwano tuzabikora kandi nzajyana namwe. Nyuma y'imirwano yo mu ntangiriro za 2025 yasize M23 ifashe Goma, ingabo za Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania zari mu butumwe bwa SADC nizongeye kwinjira mu mirwano kugeza ubwo zatahaga. General Mapwanya yavuze ko abasirikare ba SANDF batashye batsinze urugamba kuko imirwano yakurikiwe n'ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23 aho gukomeza kuba intambara. Nkuko twe twabibabwiye mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru, umurambo w'umuntu utaramenyekana watoraguwe mu ishyamba rya Kibira ahari amakenga y'abitwaje intwaro n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Nkuko bitangazwa n'umwe mu bakozi bashinzwe umutekano, umurambo w'uwo muntu wagaragaye mu gitondo cya kare, watowe n'abashinzwe gucungira umutekano mu ishyamba
bavuga ko umubiri wari ufunze ufite ibikomere bikomeye ku gatuza no ku mbavu byatewe n'intwaro gakondo kandi ko wari watangiye kwangirika. Abayobozi batandukanye bo mu nzego z'ibanze bemeje ko hashize iminsi havugwa amakuru y'abantu bitwaje intwaro baboneka muri ako gace k'ishyamba. Bakekwa ko bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe kandi bakekwaho ibikoranire n'inyeshyamba za FLN. Amakuru ava mu nzego z'ubuyobozi avuga ko uwo muntu wishwe ashobora kuba yarafashwe afite zahabu agahita yicwa n'abasirikare cyangwa izindi ngabo zikorera muri ako gace. Abatuye muri kariya gace bemeza ko atari ubwa mbere babonye umurambo nk'uriya muri ubwo buryo. Umuyobozi w'akarere ka Bukinanyana yemeje ayo makuru ati wari utaramenyekana twese tuwushyingura kugira ngo hirindwe ibibazo by'indwara. Abaturage barasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane ukuri kuri iri hohoterwa bise ibikorwa bya kinyamaswa. Ubuyobozi bw'akarere bwatangaje ko bugiye gufatanya n'izindi nzego ndetse n'inzego za polisi zishinzwe iperereza mu gukurikirana icyo kibazo. Yemeje ko batakwemera ko ishyamba rya Kibira rihinduka ahantu hatubahiriza amategeko. Asaba kongera umutekano n'ubufatanye bw'abaturage mu gutanga amakuru. Naho General Muhoozi yanyuzwe n'uburyo yakiriwe na Tshisekedi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yagiranye ibiganiro na Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mbere y'uko ahura na Perezida Tshisekedi, General Muhoozi yabanje kugirana ibiganiro na mugenzi uyobora ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uwo ni Lieutenant General Jules Banza Mwilambwe. Ibiganiro byabaye kuwa gatanu byasojwe no gusinya amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'inzego za Uganda UPDF n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Mu biganiro byabaye kuwa gatandatu, Perezida Tshisekedi yashimiye Uganda ku ruhare rwayo mu guharanira umutekano w'akarere cyane cyane binyuze muri Operation Shujaa irwanya umutwe wa ADF. Yavuze ko ibyo bikorwa bimaze gutanga umusaruro ushimishije kuko hari ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo byagarutsemo ituze bigatuma n'abaturage bari barahunze batangira gutahuka. Umwe mu bitabiriye ibyo biganiro yavuze ko igisirikare cya Uganda UPDF cyagize uruhare rukomeye mu kugarura ituze n'icyizere mu baturage bari barasumbirijwe bihoraho. General Muhoozi nawe yemeje ko Uganda yiteguye gukomeza gufatanya na Kongo mu bikorwa bigamije umutekano. Ashimangira ko ubufatanye bw'igisirikare ari ryo shingiro ry'iterambere rirambye ry'akarere. Guhera mu Gushyingo 2021 ingabo z'ibihugu byombi zatangiye Operation Shujaa ifite intego yo guhashya ADF. Impande zombi zivuga ko iyo gahunda yatumye hasenywa ibirindiro byinshi by'uwo mutwe. Abenshi mu barwanyi bawo baricwa barimo n'abayobozi bakuru. Uretse ibikorwa bya gisirikare, Uganda yemeye no gufasha Kongo kubaka imihanda ihuza ibice bitandukanye by'uburasirazuba bw'igihugu hagamijwe kongera iterambere ry'akarere. Tukiri ku nkuru zirebana n'igihugu cya Uganda, abasirikare 7 ba Uganda biciwe muri Somalia. Abasirikare 7 bo mu gisirikare cya Uganda UPDF bari mu butumwa bwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro muri Somalia bishwe ubwo bafatanyaga n'ingabo za Somalia n'iz'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gitero cyo kwambura umujyi wa Sabil Anol inyeshyamba za Al-Shabaab. Kwigarura uwo mujyi byakozwe muri operasiyo y'iminsi 3 yiswe Operation Silent Storm yabereye mu mujyi wa Sabil Anol uri mu gace ka Lower Shabelle mu majyepfo ya Somalia. Hari ibirindiro bikomeye by'inyeshyamba za Al-Shabaab. Sabil Anol kari agace k'ingenzi mu bijyanye n'itumanaho ry'inyeshyamba za Al-Shabaab ndetse no gukora igenamigambi mu bijyanye n'ibitero. Abasirikare ba UPDF baguye muri icyo gitero ubwo bageragezaga kurwana n'izo nyeshyamba bazisanga mu myobo zari zihishemo. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kulaige yavuze ko abo basirikare baharaniye amahoro kandi bitangiye igikorwa cy'ubutwari. Ikinyamakuru Chimp Report cyandikirwa muri Uganda cyanditse ko muri iyi mirwano inyeshyamba zigera kuri 30 za Al-Shabaab zishwe ndetse uwo mutwe wamburwa intwaro n'ahari hatezwe ibisasu harangizwa. Umuyobozi wa AUSAM Lieutenant General Sam Kavuma yashimiye ubutwari izo ngabo zihuriho zagize mu guhangana na Al-Shabaab, avuga ko iyo ari inzira nziza yo gushyira umutekano mu maboko y'ingabo za Somalia. Nyuma y'icyo gitero uwo mujyi wahise usubira mu maboko y'ingabo za leta ya Somalia, ndetse kurwanya inyeshyamba za Al-Shabaab byakomereje mu mujyi wa Afogwe nawo uri muri ako gace ka Lower Shabelle. Biteganyijwe ko imirambo y'abo basirikare 7 ba UPDF izasubizwa muri Uganda aho bazashyingurwa mu cyubahiro. Uganda imaze igihe iri ku isonga mu kugarura amahoro muri Somalia.
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007, gusa Al-Shabaab iracyagaba ibitero bitandukanye by'iterabwoba. Igitero cya Amerika ku bikorwa by'ubushakashatsi bwa Iran kuri nucleaire cyatumye uburasirazuba bwo hagati bwinjira mu kindi gice gishya cy'intambara. Ni uruhererekane rw'ibitero hagati ya Israel, Gaza, Liban n'ihirikwa rya Perezida Bashar al-Assad muri Syria. Amezi 20 arihiritse, rubanda bari mu makuba mu bice byibasiwe n'izi ntambara. Ibintu birarushaho kuba bibi, ariko abayobozi bakuru bo mu butegetsi bwa Perezida Donald Trump batangaza ko ibitero byabo kuri Iran byakozwe tariki ya 22 Kamena 2025 bitari bigamije guhindura ubutegetsi muri Iran, bityo bagashishikariza Tehran kudasubiza hakoreshejwe imbaraga, ahubwo ikagana inzira y'ibiganiro. Igitero cyiswe Operation Midnight Hammer cyari kizwi n'abantu bake cyane i Washington no ku cyicaro gikuru cya gisirikare cya Amerika gishinzwe ibikorwa byo mu burasirazuba bwo hagati giherereye muri leta ya Florida. Nk'uko umugaba mukuru w'ingabo za Amerika General Dan Cain yabibwiye abanyamakuru, indege 7 za gisirikare zo mu bwoko bwa B2 zaturutse muri Amerika mu rugendo rw'amasaha 18 zinjira muri Iran, zimisha bombe 14 ku hantu h'ingenzi mu bya nucleaire muri Iran. Amerika yakoresheje ibikoresho bya gisirikare 125 n'ibisasu by'intambara 75 byagenzurwaga hakoreshejwe ikoranabuhanga, birimo ibisasu bya Tomahawk, byose bigabuga ku bigo bitatu by'ubushakashatsi bwa Iran kuri nucleaire. Ibyo bitero nk'uko General Kayine yabisobanuye byateje iyangirika rikomeye cyane ku buryo byabonekaga n'amaso mu kirere cya Iran iherereyemo. Ubuyobozi bwa Iran bwatangaje ko mbere y'ibitero bwari bwimuriye urusobe rw'ubumara bwa uranium iri ku gipimo kiri hejuru cyane, ubwo ni ukuvuga hejuru ya 60% ahantu hatazwi kandi hizewe. Mu gusubiza, Iran yarashe ibisasu byinshi Tel Aviv muri Israel, bikomeretsa abantu benshi ndetse hangirika n'inyubako. Amerika ivuga ko icyo yakoze atari uguhindura ubutegetsi, ahubwo bari bagamije gukumira icyago ku ngabo zabo n'umutekano wabo. Vice President J.D. Vance mu kiganiro kuri NBC yemeje ko Amerika itari mu ntambara na Iran, ahubwo iri kurwanya gahunda yayo ya nucleaire, bityo bakirinda ko byazabateza ibyago mu bihe bizaza. Ati nta nyungu dufite yo kohereza ingabo ku butaka bwa Iran. Bitewe n'igitero Amerika yagabye kuri Iran, hari amakuru avuga ko nayo ishobora kugaba ibitero ku bigo bya gisirikare bya Amerika biri muri kariya karere. Ishobora kandi kwifashisha imitwe ifatwa nk'inyeshyamba ikorera muri kariya gace, ikagaba ibitero bikomeye byafatwa nk'iby'ubwiyahuzi ku bikorwa by'inyungu za Amerika n'iza Israel. Uretse kohereza ibisasu biremereye Tel Aviv, Iran yatangiye urugendo rwo gufunga umuhora w'amavuta wa Strait of Hormuz. Nubwo inteko ishinga amategeko ya Iran yemeye gufunga Strait of Hormuz, icyemezo cya nyuma kiracyari mu maboko y'akanama gashinzwe umutekano k'igihugu. Strait of Hormuz, inzira y'amazi ifite ubugari bwa kilometero 21, ihuza inyanja y'ikigobe cya Perisi n'inyanja ngari y'isi. Buri munsi hafi 20% by'amavuta yifashishwa ku isi yose, hamwe na 1/3 cya gaze LPG, ni ukuvuga ya gaze yifashishwa mu guteka mu bindi bihugu binyura muri iriya nzira. Icyemezo cya Iran cyo kwifungira ubwato bufitanye isano n'Abisiraheli si intambara gusa, ahubwo ni uguhindura ubucuruzi mpuzamahanga intwaro. Niramuka ifunzwe burundu, ibiciro by'amavuta bishobora kurenga $130 kuri buri kagunguru. Ubundi igiciro ku kagunguru kamwe kibarwa ku $78 cyangwa 75. Inganda n'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa bishobora guhagarara, ubwishingizi bw'ubwikorezi bukiyongera cyane, n'ibihugu bitumiza lisansi n'amavuta hanze bikisanga mu bukene bw'ingufu cyangwa izamuka ry'ibiciro rihambaye. Iyi ntwaro mu gihe Iran yayikoresha, ingaruka zizagera ku rwego mpuzamahanga ku muvuduko uri hejuru cyane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yavuze ko nta bindi bitero biteganyijwe keretse Iran nifata icyemezo cyo gusubiza aho kugana ibiganiro. Yemeje ko bageze ku ntego yabo, ariko hari ahandi barasa igihe Iran yaba itavuye ku izima. Umunyamateka mu bijyanye n'intambara mu mugabane wa Aziya y'Amajyepfo Sanam Vakil avuga ko Iran izagerageza gusubiza, ariko nta mpamvu yo kwinjira mu ntambara mpuzamahanga itazwi uko izasozwa. Mu yandi makuru, igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyaguye ku mirambo y'abantu 3 barimo abashimutiwe muri Gaza. Ubutumwa igisirikare cya Israel cyanyuje kuri X yahoze ari Twitter yanditse ko imirambo 3, uwa Staff Sergeant Shai Levinson, Jonathan Samelano n'uwa Ofra Keidal yabonetse. Abo bose bari mu bantu bashimuswe na Hamas bamaze iminsi 626. Minisitiri wa Israel Benjamin Netanyahu nawe yavuze kuri iyi nkuru,
avuga ko iriya mirambo yatahuwe kuwa gatandatu mu gikorwa cya gisirikare muri Gaza. Yashimiye abayobora ingabo n'abasirikare bakoze kiriya gikorwa kikagenda neza. Muri uku kwezi igisirikare cya Isiraheli kimaze kubona imirambo y'abantu 8 mu bashimuswe na Hamas. Netanyahu avuga ko kubohora abafashwe bunyago muri Gaza bikomeje kujyana n'ibitero kuri Iran. Yavuze ko atazaruhuka kugeza ubwo bazacyura abashimuswe bose, abapfuye n'abakiri bazima. BBC ivuga ko Kedar wari ufite imyaka 71 yishwe tariki ya 7 z'ukwa 2023, umurambo ujyanwa muri Gaza. Staff Sergeant Levinson yatangiye kurwana n'abari bateye kuri iriya tariki agwa mu mirwano. Igisirikare cya Isiraheli kivuga ko Levinson yari afite imyaka 19 y'amavuko. Kugeza ubu intambara Isiraheli yatangije kuri Gaza imaze guhitana abantu 54,677. Isiraheli ivuga ko abantu 54 bakiri mu maboko ya Hamas y'abashimuse, harimo abagera kuri 31 bapfuye. Nshuti bakunzi ba Rwanda Media Platform, ni kuri iyi nkuru yo mu gihugu cya Isiraheli ducumbikiyeho gahunda y'aya makuru. Mukomeze mubane natwe mu biganiro byacu biri imbere. Mugira amahoro.